Паянхе чеваш прозы, мінлерех вала наци библиотекинче шавра сетел тавра пуштарын наширавчесем, хальхи вулаган мінлерех повешкалав кетнишинчен галашреш, чеваш прозын адалану шулгерне палартреш. Писательсен союзы шавра сидель хушинялар загалашма наци библиотекебе гуманитарий институтен, тванадал журналын, иге аслы школды филология факультетесен, тада книге издательстве нещенесене ихравланы. Ширавшесен пірлес үтсея малы идузем, тахшанах пуштарын зажитненде. Мінчінчен жермала, камвалли жермала, шапла, камвалли жермалы депан пызык вырын ержинат перен брозара. Шанбады бір ширавшесем, инде тахшанах калажат бір шак тема ба берен, пір жоғышлы зембе, чеваш прозине юрадаган зембе, онна типтеген зембе, она шираган зембе пірле бұғынса, шавра седел тавра калажу ертерес теремір. Совет саманынде патшалық чуны инженерісіне хайлав жирма мен бурмайду сабаны. Шавышпегіна бурнаган жиравшывали хвакеріде, кану жүрдеде түлевсір. Келде хужалықра бұлыш сабраганда бұр. Шыршив салансан шавшымылық сем пәтне. Куллен урыхеше жүреген жиравшын паянхи хыбаландик вақытра темде дусалгермеле. Шавхушырақ халхи бурныша сынлаган романба тілінмеле бұлінде тепленсе лармада. Чілхе управшесен чулне білеген чул темен жүхлех. Шитменине пірвірімбе хұтшынза бұрнайманны де чырма болсады жетеше жиравшысем. Паянхи ден перен тапқыры кыштхойне еврлі был, көжім тапқыры дей бір. Ман жұтпа малашне бір шак тапқырдан көшса, малаладан загайса, перен тада алақырақ литература хайлавзем журалма бұлдар ашпек туйнат. Ман жұтпа перен мәлік аласпан диагноз тартмалы демележі, калбір мәле шайра паянхи проза. Тада бірін шуқышламала, мінле бірін малала адалынмала. Шенелмеле, мінле формызем жырамала калыбыр. Шенелмеле денерен Анатолий Гебеч хайын бірге чих алхилле шыраган дед. Хайне темшінден де иріклін қаламамай бараган шак шәне самана шыравшы дуны десе шутлать. Выл тивішліганова дұғаспаден прозаик пулма вақыт тупны. Құрға, мінле хула библиотекенжі шетек кінеге әжат. Кучеваш республикинжи чишетик книги баянги. Кундан шетик книги шукка. Соцреализм ыдам инже ширса чабадокны ширавшезем, она никшанда ширайма шешакна. Эппурри кибеш пурри был. Самана улжынна вағыт был. Самана улжынман булзасын, эбе пар калавда ширас шукче. Николай Максимовын кенегесене халя вырысла вулагансем шедещей кен. Чавашла жирма брахмадивне прозаигын романисем мускавра тухмалыхах шүллі шайра. Юлашки романзем калабыр спасение Европы. Володька монголзем Европы зне тавын закелесінше жерні пірреміш панорамлы роман. Үнбе кетінше литературын жығылман. Аман шағындырық қамыр чуваш халғын историяне, бұлғар историяне қалзақ бар аскелші мүнжесін. Ағыл жипылғар шыннезем өзем, қайзем бұғыншы Чингисхан қайын шарызымбе Европына керзек айзасын, күнда пылғау шіклезек, өзіне кайла тавырттарын шкеға. Шапылмай ба, шолзақ барын Европына. Паянхигон республикара ширавшысен иге союз. Ешебе нумайын, пахалыхе тивиштермес. Хальхилар удуруба ширлахманны шапла бұғынса калашма хистенеде. Ширавшы эші шалу илсет малы маймар, халыха чуна бадебе тивиштерни. Ыты нацизембедан адаланса бурнас тетпір болсан, вулаган жүндеребе остынне тванжелхебе ширны хайлавсем сывылышпек кирлі. Чи видімледе вырынлызмаха Юрий Артемьев филология докторы галары. Пирин литература терсибе газасын калама жук хенле ларудыр ураган. Шырамалла бен халмайзен миллеп хадоса тухма булат. Милледе бузасын пырдак кштане бір тупма булдарат бір резерв. Хютлях шыраспать. Уйыр муабилеспать кам талантлырақ, кам пулдарулла. Өзем микшандан нумайын булмашым декізем. Пач ынзырдан декнезем де бур литература пырзагенезем. Вот шутлар хайзер. Шавнаты вас тезесен критерий земгерлі. Критерий ол мен ол вот хак пама білні. Литература произведений пахалых не курма білні. Ширавшысем малашне час-часрах пуштарынса, хайлавсене ущын сүтсе авма калашса дадылдеш. Чеваш енгіларым вали Марина Корягина, Дмитрий Макаров.